iri gutegura ibihano ku biganjemo abofisiye ba FARDC igaruriye Bukombo rero no ku munsi w'ejo w'igihugu rw'Inyanza rwateye muri yombi abarimu bane bigisha muri Sainte Trinité ya Nyanza mu karere ka Nyanza mu bitwaje intwaro bavuga ikinyarwanda bishwe n'igisirikare cy'u Burundi. Reka twongere tubasuze ndetse tubahe ikaze mwese mudukurikirana ku buryo bwa YouTube channel kuri Bwiza TV ndetse no kuri wa@bwiza.com. Nitwa Nebunyo David. Nanye twagabo John. Mwaramutse neza bagabo. Mwaramutse Dave. Mwaramutse Imana. Mwaramutse neza ndashima Rurema. Turi ku munsi wo kuwa kane harabura umunsi umwe ngo icyumweru kirangire bagafata amafaranga bagiye kuyarya. Kirangira ku gatanu. Kirangira ku gatanu. Cyangwa kirangira ku cyumweru. Nabatangiye weekend uyu munsi wa kane. Batangira kurya yabo. Indi minsi bisigaye abari ukwenjoyinga ayo wakoreye yose. Karya nkavoka zahiriye rimwe. Kindi ugafata famille kuba yifite nyine mukaba mwasohoka mukishimana. So aba ubuzima bugakomeza. Habashize igihe kinini cyane. Cyane ko bajya ngo ubuzima ni bugufi. Se nawe urabyemera? Ya. Ubuzima ni igikuri. Ni igikuri. Yani bugufi cyane ubundi ubuzima ni nk'amasegonda. Kuko yashobora nko gusitara gato kandi umuntu mwavuganaga mu munota umwe bakavuga ati kana karapfuye kandi mwahoze muri kumwe cyangwa se muvuga. Nibuka ya story ya nyakwigendera Theogene ko yavuganye n'umugore amubwira ati rwose ati tugeze anganywa amasaha 3 ndaba mageze yarangiza akongera guhamagara kumva wapi akongera guhamagara wapi ajya kumva yitabwe n'undi muntu ngo amubwira ngo bafuye atazi n'ikinyarwanda. Ubwo rero bamugana n'umuntu isa cyo kubona ukabona umunsi urageze iyo wageze nyine nta kindi. Ya na urusimbuka ngo rwamubonye niko abanyarwanda bajya babivuga. Nako banayiririmbye ahubwo ni indirimbo ivuga gutyo. Na urusimbuka rwamubonye. Ko nyine umunsi wageze fini niba nta comment ijyangira ku munsi ngiye kuvuga ngo byagenze gutyo no umunsi nyine. Kandi nta umunsi wageze niyo nazimwe byazamvuga ngo umwana uri bupfe ni wa match goes. Umunsi wageze ne wagira gute ntacabihindura. Reka tubaye ikaze mu makuru y'uyu munsi aho turi buze kugaruka ku makuru akomeje kugarukwaho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Turi buze kujya mu Gatsata. Ku munsi w'ejo humvikanye amakuru menshi cyane mu bice bitandukanye mu Rwanda yuko cyane cyane by'umwihariko mu mujyi wa Kigali hamaze iminsi hibasirwa n'inkongi y'umuriro. Iminsi ishize nibwo za Kimironko hari inyubako yahiye. Hariya za Gikondo hari inyubako yahiye. None ejo nanone imodoka zirifata 3 zose ziba zirahiye. Ikindi turibuze kujya ku mugabane w'Uburayi EU iri gutegura ibihano ku biganjemo abofisiye ba FARDC ko ni igisirikare cyo muri Kongo. Barimo gutegura ibihano. Ikindi turibuze kujya ku mutwe wa M23 ku munsi w'ejo nabwo yari imirwano ikomeye hari yaho muri Rucurungu imirwano yakomeje nyuma yaho M23 ifashe groupement ya Bukombo. Ni mu ruvugiro bari babigarutse kuri iyi nkuru ivuga yuko M23 yari yigaruriye Bukombo. Rero no ku munsi w'ejo nabwo imirwano yarakomeje M23 ihanganyemo n'inyeshyamba. Turi buze kubigarukaho tubivimuzi. Hanyuma mu Rwanda turazagaruka i Nyanza mu karere ka Nyanza nyine hari abari mu bataye mu cyuho barabakuramo inda umunyeshuri. Ko naturaza kuza kuyigarukaho. Hanyuma ndimva byinshi wenda turuza kuza kureba muri Zanzibar n'ibirwa bya Zanzibar aho hari ibihano byafatiwe abantu bazafatwa bariho basukisha abagabo cyangwa se abagabo bisukisha bakazajya bacibwa akayabo k'amafaranga ndetse no gufungwa amezi 6 gutaraza kubigarukaho. Byose turibuze kubigarukaho. Reka duhere mu Gatsata. Mu Gatsata haravugwa inkuru y'imodoka 3 zatwitswe n'inkongi. Imodoka 3 zahiriye mu igaraje iherereye mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo zirakongoka. Iyi mpanuka yabereye mu igaraje bita icyerekezo hagana saa 5 z'amanywa yo kuwa kabiri tariki ya 11 Nyakanga 2023. Abatangabuhamya babwiye ikinyamakuru ko iyi nkongi yatewe n'ibibazo by'umuriro w'amashanyarazi ndetse bashimangira ko iyo imodoka zizimya inkongi zahageze vuba zose zitari zashya ngo zikongoke. Byiringiro Aime yagize ati byatewe n'amashanyarazi yayandi yo mu modoka gusa iyo ubutabazi buhagera kare ntabwo zose zari gushya. Habi ya mbere Innocent
yagize ati bari barimo gukora iriya modoka noneho haje kuzamo ibibazo by'amashanyarazi nibwo twabonye ihiye. Iyi nkongi ikimara kuba imodoka za polisi zishinzwe kuzimya umuriro zahise zihagera zirazizimya n'izindi zitarafatwa. Kuwa kabiri mu mujyi wa Kigali habaye inkongi zitandukanye zirimo yafashe agakiriro ka Zindiro ndetse n'iyafashe inyubako yakoreragamo ikinyamakuru Imvaho Nshya. Ibintu bifite agaciro ka miliyoni zisaga 200 y'u Rwanda nibyo byatikiye muri izi nkongi. Kayo nguko ikibazo cy'inkongi y'umuriro zimaze iminsi nazo yaje ujya kubona ukabona niba turi buvuge ngo ni nka season yazo hagiye gero kujya kubona ukabona ni inkongi y'umuriro. Ubwo rero ariko nyine akenshi usanga babigaruka bavuga ati nyamuneka ibintu bijyanye na none ni ibintu by'umuriro kuba insinga zikoreshwa mu nyubako n'ibintu byose byakaba byujuje ubuziranenge. Warukomeje kuri iyi nkuru n'ubundi ifite ihuriye n'inkongi y'umuriro. Ejo nabonye muri Tanzania bavuga ngo bafite ikibazo cy'uko ishami rishinzwe inkongi y'umuriro cyangwa se by'ubutabazi nyine rishinzwe kuzimya ahantu habaye ahantu hafashwe n'inkongi nk'ibi byo mu Rwanda nyine. Rero nabo bahangakishwe nuko ngo harimo abantu bahamagara nomero zashizweho zo guhamagara ku buntu ku bantu bagize ibyango babatabare, ahubwo ngo bakaze bahamagara basaba abakunzi. Ibi ngo bituma nyine habaho imbogamizi ku buryo bijyanye nuko umuntu ajya gutabara ugasanga abake bariho batabaza by'ukuri byabaye bariho barikirwa n'abari ku murongo bahamagara ngo babashakire abakunzi. Rero ibintu byo gutabaza cyangwa se gufasha umuntu wahuye n'ibyago nk'ibi ngibi baravuga ngo polisi ziza kuza kwagerera igihe ubwo nabo basanga ari nk'abari bahamagara n'ababwira ati muduhe indirimbo. Rero kandi nawe polisi y'u Rwanda yageze kubitangaza tugona kugira izo mbogamizi z'uko hari aho usanga abantu babyigana ku murongo bamwe barahamagara ngo duhe indirimbo nyuma abandi bahamagara bafite ikibazo cyo gutabaza. So ikibazo cy'inkongi z'umuriro usanga ari ikibazo ndetse no gutabara birumvikana ko kugira ngo bahagere kare n'urumva byibuze hano wenda habayemo gutabara ariko aho bagera ugasanga bageze inkongi yamaze gufata indi ntera cyangwa se byamaze gutikira. Ngo kuteka tujye i Nyanza ngo abarimu bagize batya bafashe umunyeshuri ngo bagiye kumukuriramo inda nabo birangira batawe muri yombi. Ni kuri uyu wa gatatu rero tariki 12 Nyakanga urwego rw'igihugu rw'Ubugenzacyaha rwateye muri yombi abarimu bane bigisha muri Sainte Trinité ya Nyanza mu karere ka Nyanza bafatiwe mu cyo bari gukuramo inda umunyeshuri bigisha. Amakuru yibanze atangwa na RIB avuga ko uyu munyeshuri ashobora kuba yaratewe inda n'umwe mu bari abarimu. Iki ni cyaha kihanikiriwe gutera inda umunyeshuri uri umurezi we nta excuse yindi baho banza atajya habamo n'inyoroshyacyaha. Urumva nta abarimu bose abarimu bane bose babigizemo uruhare bwo ariko nanone kibazo ntibyagenze bite kugira ngo abo barimu bose bahurize kuri uwo mugambi bavuge ngo bati tugiye kuba twamufasha. Ariko wenda hano hari ukuntu umuntu ibyo byose nk'umwarimu urumva biravugwa ko wenda ngo ushobora gusanga umunyeshuri yaratewe inda n'umwe muri abarimu kuko urumva ntabwo ari imwe bamugiriye kugira ngo bano bose bane bagende bajye gukuramo inda. Ariko ni kwa kundi wenda ibyo by'umuntu biba byageze cyangwa umunsi umuntu wageze ubundi bagura ko iyo wakoze raporo sexuelle nyuma y'iminsi 10 umukobwa ashaka kugenda bakajya gupima urineri bakareba ko atwite. So ubwo si iminsi 10 yamenya ko atwite ntabwo agiye kwa muganga akavuga ati natewe inda n'umuntu dufitanye isano ibyo biri automatique nta kuvuga ngo urasaba iki iyo ugiye kwa muganga ati ngewe ko hari abantu bemerewe gukuramo inda kuvuga ati wenda nayitewe n'umufamiliye cyangwa se wenda ufite izindi mpamvu ushobora gutanga zagiye zigaruka ko umuntu ashobora gutuma akuramo inda. Ubwo buryo bwose buremewe wabukoresha atarinze gufata abantu bose baze bisange bose bagiye mu butabera cyangwa se bagiye no kubifungirwa baba barabikoze ntibinamenyekane. Ushyigikiye ko abahori bakwiye kubikora ntabwo ari kubishyikira ndavuga aho kugira ngo bizije muri risk n'ubundi urumva hano no kunyine byagaragara bisa nababikora bitagaragaye barabikora ariko birashoboka yuko wenda bano barimu bose n'ubundi bari basanzwe baryamana n'uwo munyeshuri bakaba barabikoze barimo kwitabara wenda basanzwe bamuhererekanya nabyo birashoboka. Ibya bindi rero byamugane abarimu bose babura kuri umunyeshuri bose bamusambanya cyangwa baryamana nawe nuko ni muri itari yagira intuzo ngo batubwire details zose batubwiye ngo uwo mwana yari afite igihe umunyeshuri yari afite imyaka ingahe ngo tumenye nabo ngabo bose uko bimeze ariko afite 21. So urumva ubwo 21 bareze ntabwo ari mineri kibazo cyereka ari mineri ariko nanone ikindi ni umunyeshuri ibyo ndabizi umunyeshuri niyo wabiga doctor buri umunyeshuri ntabwo yibije ko utari umunyeshuri
ngaho no kuba umurezi wakabayaho umwana uburere niwe urimo kumwangiza. Asa buriya n'uburere cyangwa n'ubumenyi babamo, ariko muzanye mutandukanye ibintu. Ntabwo ari waragiye gushaka uburere, waragiye gufata. Aba yarohereje umwana ngo bamurere, si umurezi se? Wabyita umurezi, ariko buriya aba yagiye gutanga uburere, ubumenyi. Uriya reka nkwereke nuko dufata ibintu tukabidefinisa ukundi, ariko buriya nubwo babitabariza yego bunganira abarezi ababyeyi babo, ariko ubundi bariya ni abantu batanga ubumenyi, kuko umwana baragiye hariya atazi gusoma rimwe na kabiri, ntabwo agenda hariya atazi kuvuga ngo uyu ni papa uyu ni mama. Urumva uburere n'ubumenyi ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko byose agomba kubimuha. Byose yagomba kubigira cyangwa agomba kubibona. Ariko gusa icyo nashatse kuvuga si ugushyigikira ibyabaye cyangwa ngo dutize umurinda bakoze ibi ngibi, ariko buriya umunyeshuri nk'ubu ufite imyaka 21 ubuzima busanzwe yifatira icyemezo, sibyo? Kuri munsi ya 18 ariko 21 yifatira icyemezo. Ariko wibuke ko hariya muri Centre Intenda ni ikigo kiri boarding. Umwana ari mu kigo abana n'abagenzi be, aho ngaho abagengwa n'amategeko y'ishuri. Urumva iyo umurezi amufasha akajya kumusambanya bikageraho amutera inda, none bagafata n'umwanzuro wo kuyikuramo iyo nda. So urumva niba ari ibintu byabereye muri kiriya kigo n'abari abarimu bose basanzwe bari muri kiriya kigo, hari byanze bikunze hari ubundi bushuti bari bafitanye bombi, cyangwa se hari ibindi bari bahuriyeho kugira ngo bose bafatanye icyo cyaha. Ibyo ari byo byose birumvikana, wenda n'ibizamara kugera mu iperereza bakitaba inkiko bagatangira bakajya kubisobanura wenda bizahita bigaragara kugira ngo bamenye ubundi byagenze gute, kugira ngo wenda bano barimo bane bose bisange muri ika. Kuko ibyo byose hari ibintu bajyaga bavuga muri gacaca, hari umuntu bitaga ngo nyirabayazana, umuntu atumye ibintu bibi. Ubu nyirabayazana rero ari muri aba bantu bane, ariko bose ntabwo ari ko bamuteye inda, ntabwo bose ari ko bamuteye inda. Harimo bita ubufatanyacyaha na biriya bita amashumi mu ntuza mu manza cyangwa se abantu bafatanyije icyaha. So bano bantu rero ibyo byose buri wese afite ibyo ashobora kuzakurikiranwa, uko rero bose ntabwo bazakurikiranwa icyaha kimwe. Hari uzasanga wenda yarabimenye ntatanga amakuru, hari uzasanga ari bamubwiye ati genda ujye kwikozamo kwa runaka, hari uzasanga bose ko ari abarimu uko ari bane bose ibya icyambere harimo wateye inda, sibyo? Icyaka harimo harimo uzagaragwaho ko ari warangiye ati tugiye kwa runaka yadukuriramo inda, nawe azaba ari umufatanyacyaha. Uzasanga hari wavuze ati wenda ati ngewe ndabafasha iyi serivisi runaka mu gukuramo inda, wenda hari bamuhaye n'amafaranga, wenda bose bano barimo ntabwo bazaba bari gucyaha kimwe, nubwo wenda bazabaregwa bose bazaregwa icyaha kimwe cy'ubufatanyacyaha ya mu gukuramo inda, kandi n'ubundi uhanwa n'ubundi nk'uwakoze icyaha. Ahangaha bavuga yuko itegeko rivuga yuko ingingo y'123 y'itegeko ivuga ko umuntu wese wikuyemo inda bakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100 ariko atarenze ibihumbi 200. Itegeko ahangaha none bakongera kuvuga ngo umuntu wese kubw'uburangare cyangwa umwete muke utuma umuntu akuramo inda ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi. Urumva byose n'ubundi biza bijya kungana, ariko n'ubundi bose bagomba gukurikiranwa n'ubundi uko byamara kose no gukurikiranwa byo birumvikana ni nka mesamere mugana wa zamvugo, uko bizamara kose no bagomba gukurikirana ko icyaha cyabaye kandi inda bayikuyemo. Ariko turavuga nyine uburyo abantu barimo bose uko ari bane bisanze muri iyi case barimo gukuramo inda y'umunyeshuri. Hanze ntiba byoroshye. Ya nganguko ni amakuru avugwa i Nyanza. Tujye Burayi ku nkuru ya aho umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'i Burayi urimo gutegura ibihano biganjemo abofisiye ba FARDC. Komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi EU irateganya gufatira ibihano abasirikare n'abarwanyi batandukanye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo biganjemo abo mu ngabo z'iki gihugu. Ikinyamakuru Africa Intelligence gisobanura ko iyi gahunda iri gutegurwa nyuma y'ubusabe bw'ibihugu bitandukanye bigize EU birimo Ubuholandi, Ububiligi, Ubudage byashingiye kuri raporo y'umuryango w'abibumbye yasohotse mu kwezi gushizwe no kwezi kwa gatandatu. Amazina y'abasirikare ba RDC ntabwo yashizwe ahagaragara, ariko ikimaze kumenyekana nuko ibihano bizafatirwa bafite abahuriye n'intambara y'ingabo za leta n'umutwe witwaje intwaro ya 23 yinjiyemo indi mitwe myinshi irimo FDLR, Nyatura na za Mai Mai.
hanyuma katuvuga kandi ko ikinyamakuru kivuga ko ariko ku ruhande rw'u Rwanda rushinjwa gufasha M23 muri iyi ntambara, ofisiye warwo ushobora gufatirwa ibihano yamenyekanye. Uyu nguyu ni Kapiteni Niragire Jean Pierre alias Gasasira, ngo uyoboye ingabo kabuhariwe z'u Rwanda ziri muri Kivu y'Amajyaruguru kuva muri Gicurasi 2022. Baravuga kandi ko gahunda yo gutegura ibi bihano iri kuganirwaho kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa Nyakanga 2023, kandi bikaba bikorwa n'ishami rya komisiyo ya AU ishinzwe ibikorwa byo ku mugabane wa Afurika. Urutonde rw'abafatirwa ibihano rufitwe muri iri shami rizwi nka AFR, kandi ku rwego rwa EU rushinzwe ibikorwa byo hanze y'Uburayi CAE rwararushimiye, gusa ngo hari ibihugu bike bitarushyigikiye birimo n'Ubufaransa. Ibihano kandi bizakurikira komisiyo ya EU yafatiye abarimo Ruvugayimikorere Protogene alias Colonel Ruhinda ukuriye umutwe kabuhariwe w'abarwanyi wa FDLR, Major Wiringoma uvugira umutwe wa 23 na Colonel Nganzo Olikwa wo mu ngabo za RDC mu Kuboza 2022. Ngayo nguko nyine ni bihano bizafatirwa bamwe mu basirikare ba FARDC bivuye ku ntambara iki gihugu kirimo nyine na M23. Reka tujye n'ubundi mu yandi makuru akomeje kugarwaho muri Kongo n'ubundi ku mutwe wa M23 irucuru. Imirwano yakomeje nyuma yaho M23 ifashe groupement ya Bukombo. Ni bimwe mu byagazweho mu kiganiro uvugira mu minsi ishize, aho babwiye yuko umutwe wa M23 wari amaze gufata agace ka Bukombo. Nyuma yuko ibyo bibaye n'ejo ku munsi wa gatatu, kuri wa gatatu nabwo imirwano yongeye kuba hagati y'inyeshyamba za M23 n'inyeshyamba za Nyatura ahitwa Katwiyovu, nyuma y'indi mirwano ikaze yabereye muri groupement ya Bukombo centre yarangiye M23 ihafashe. Amakuru ava habera imirwano muri iki gice cya Teritwari ya Rutshuru avuga ko igice kinini cy'abaturage bahungiye Inyanzare, Katsiru na Mashango. Hagati aho centre ya Bukombo ikomeje kuba mu maboko y'inyeshyamba za M23 kuva ejo hashize kuwa kabiri ku itariki 11 Nyakanga, nyuma y'imirwano bivugwa ko yaguyemo abasivili babiri, inyeshyamba ebyiri ku ruhande rwa Nyatura CMC FDP, mu gihe ku ruhande rwa M23 hatamenyekanye abapfuye. Inyeshyamba za M23 zaje kuva ahitwa Kazuba, Sisa, Muruka na Kinyagizi ahagana mu masaha 11 z'umugoroba kuwa kabiri, zijya kwirunda muri Bukombo, Rurure na Rubona, Muhanga, Mashiga, Shonyi na Rubwe y'amajyepfo muri Teritwari ya Rutshuru n'ubundi. Ku rundi ruhande inyeshyamba za CMC FDP ziracyagenzura Mashango, Mudugudu, Karambi kugera Katsiru na Chahemba, aho hose n'uduce M23 imaze kwigarurira irimo kugeza kuri ubu ngubu, nyuma y'imirwano ikaze n'iyi mitwe, aho iyi mitwe ya Nyatura ndetse na Wazalendo ariyo ubu ngubu irimo guhangana na M23. Bamwe bavuga yuko ari FARDC yaje mu wundi mwambaro utandukanye no mukomere yaza, ariko nyine ndumva ko nabyo bitoroshye. M23 nareba iriho igira gutyo kongera ku aryo bavanga no kubura umutwe ikongera kavuga ati sasa reka none ntangire bundi bushasha, bakaba batangiye kunyurwa ibindi bitera cyangwa se kongera gufata utundi duce dutandukanye. Nubwo kenshi usanga bamena nk'aba basereza ngo tuba tumeze nk'imidugudu baba bafashe, ariko nyine burya mu kurwana ahantu hose bafata bafite agaciro, koko ahantu hakabaye kontrola n'abene igihugu cyangwa se ingabo z'igihugu hakaba kontrolwa n'inyeshyamba, burya kuri bo bafite agaciro, nubwo wenda baba batebye nyine bavuga ngo tubare uduce wenda tudafite icyo tuvuze cyane muri icyo gihugu. Ariko nyine urumva imirwano iba yabaye ko no kugira ngo bagafate buryo no gufata wenda abarwaniye igihugu barabizi, no gufata wenda nko kurya nyuma hari Nyamirambo, hari abantu bashobora kuba barahaguye. So ahantu hose yiswe ko ari ukurwanira ahantu cyangwa gufata ahantu hose biba bisaba kugira ngo abantu wenda babijyemo neza, kuko byamara kose imirwano ni imirwano, ntabwo igitoranye.
tujye mu gihugu cy'u Burundi, mu Cibitoki hari abantu bashobora kuvuga ngo ni mu Cibitoki. Mu Cibitoki haravugwa imirwano aho hari abantu 5 bitwaje intwaro bavuga ikinyarwanda bishwe n'igisirikare cy'u Burundi mu ntambara yabahuje. Ni imwe mu nkuru yakomeje kugarukwaho ku munsi w'ejo mu gihugu cy'u Burundi. Ahangaha bavuga ngo urwamo rw'inkoho zikomakomeye rwumvikanye kuva ku munsi wo kuwa gatanu, ubwo hari mu cyumweru gishize mu ishyamba rya Kibira mu karere ka Gasenyi na Gafumbegeti muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoki. Amakuru yanditswe n'ikinyamakuru SOS Media kivuga ko mu gisirikare cy'u Burundi cyarimo kigenzura iryo shyamba rya Kibira cyatangiye kurasana n'abantu bitwaje intwaro bavuga ururimi rw'ikinyarwanda barimo kwimba ubutare bwo no kugira ute gucukura amabuye y'agaciro. Bari barimo gucukura amabuye y'agaciro nyine muri iryo shyamba rya Kibira. Amakuru avuga yuko ngo 5 muri bo barishwe, abandi 4 barakomereka cyane. Ngo aba bakomeretse ngo baramenyekanye ngo ni abantu bari bitwaje intwaro bavuga ikinyarwanda bamaze imyaka myinshi bacumbitse muri ako gace, bakaba ngo barahambwe n'ubundi muri iryo shyamba kuri uyu wa mbere niho bashyinguwe. Abakomeretse ngo bakaba barimo bavurirwa muri bimwe mu bitaro biri mu gisagara cya Bujumbura cyangwa se mu mujyi wa Bujumbura, akaba ariho barimo kuvurirwa. Icyo gitangazamakuru kigumya cyandika ko ngo kuri uyu wa mbere hatoraguwe umurambo w'umusirikare, bavuze ikiziga bari umurambo. Umurambo w'umusirikare w'u Burundi rero mu batowe muri iryo shyamba rya Kibira hamwe n'abandi basirikare 2 bakomeretse, bakaba barahise batwarwa nabo mu Bujumbura kugira ngo babashe kuba babona ubuvuzi cyangwa se babashe kwitabwaho. Niyo makuru akomeje kugarukwaho mu Burundi. Mu yindi nkuru nanone tukiri mu Burundi, Agathon Rwasa asaba leta ya Tanzania guhagarika ku bushuti n'u Burundi budafite icyo bwungura igihugu. Ahangaha uyu Agathon Rwasa ni wa muyobozi w'ishyaka CNL rimwe ryarimo amakimbirane mu minsi ishize, aho yeguje abadepite yeguje abanyamuryango 8 ngira ngo hanyuma barangiza nabo nyuma bagahita 10 barangiza bagatamwa ati nawe reka tweguze ku buyobozi bw'ishyaka. Umukuru w'umugambwe CNL Agathon Rwasa asaba leta ya Tanzania guhagarika kugumya kugirana ubushuti n'u Burundi budafite icyo bwungura abanyagihugu ariko bufite inyungu ku butegetsi n'umugambwe CNDD-FDD. Gusa Agathon Rwasa akaba yabigifuze mu kiganiro haye ikinyamakuru cyo muri Tanzania The Citizen igihe ari mu rugendo mu gihugu cya Tanzania. Muri icyo kiganiro Rwasa yavuze ko leta ya Tanzania ibyitwaramo neza iyo hageze ku bijyanye n'ubushuti bwayo n'umugambwe uri ku butegetsi nyine. Ubwo mugambwe uri ku butegetsi n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD riyobowe na perezida wa Evariste Ndayishimiye. Mu kiganiro Agathon Rwasa yahaye ikinyamakuru The Citizen muri nimero yacyo bashyize ahabona kuri uyu wa gatatu, uwo munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi yavuze ko kuva kuri mwarimu Julius Nyerere Tanzania yahoze ari inshuti y'Abarundi. Agathon Rwasa ati kuva muri icyo gihe cyose leta y'u Burundi ntirigera ihagarika gucinyiza abanyagihugu bayo. Aho rero akaba ariho Agathon Rwasa asaba ku bijyanye n'imigenderanire yabo hagati ya leta ya Tanzania n'u Burundi. Umushingamateka Agathon Rwasa akaba yifuza ko iyo migenderanire igirira ikimazi abanyagihugu b'u Burundi kuruta ubwo igirira ikimazi abategetsi b'igihugu. Ahangaha aravuga ati imigenderanire cyangwa se ubushuti buri hagati y'igihugu cya Tanzania n'u Burundi bukwiye kugirira umumaro abarundi kurusha uko igirira umumaro bamwe mu bayobozi b'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Muri icyo gihe Agathon Rwasa yabwiye ikinyamakuru The Citizen ko leta ya Tanzania yo kwama ishinze ijisho kubera mu Burundi ikanabasha gukinga mu gihe hoba hari
ibibi bigiye kwaduka. Avuga ko Tanzania nyine igomba kugira icyo ikora cyangwa se kureba ibibera mu Burundi ndetse ku buryo ishobora kugira icyo yakora mu gihe haba havutse ikibazo. Agatorwasi yabwiye icyo kinyamakuru ko iyo rimwe imvo nyamukuru yatumye agirana umubonano na bamwe mu batavuga rumwe na leta ya Tanzania, iruhande y'ibyo aboneraho kwibutsa ishyirahamwe ry'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC ko ari ryo rishinzwe ahanini kwitaho ibijyanye na demokarasi muri kano karere nyine. Ngaho guko nyine birumvikana agatorwasa muri urwo ruzinduko aganira n'icyo kinyamakuru The Citizen yavuze nyine ko uko byamara kose leta ya Tanzania ikwiriye nko kuvuga ngo ikwiriye kugira ibyo yitwararikamo cyane ku bijyanye n'ishyaka ry'ubutegetsi ryo mu Burundi nyine rya CNDD-FDD ribe na Perezida Ndayishimiye. Urumva rero ko abanyepolitike nyine nuko nguko yageze ahantu nawe ahita afata umwanya akagira ibyo asobanura, cyane ko uzi ko agatorwasa kuza kutavuga rumwe, reka mvuge gutyo, n'ubutegetsi kuva nyine no kwanya kugendera Perezida uriya witabye Imana Nkurunziza nabwo ntabwo bajyaga imbizi. So urumva rero nibyo abanyepolitike akenshi usanga nk'abanga batavuga rumwe, usanga batindaho cyane iyo bafashe bagiye mu kindi gihugu cyangwa se bagiye handi, usanga bashaka kugaragaza umwihariko wabo cyangwa se ibyo bashaka ko bakumva. Nguko niyo makuru twari tubafitiye mu Burundi. Ariko muri Kenya ejo habaye imyigaragambyo ngira ngo muri Kenya yuwe na Raila Odinga tavuga rumwe n'ubutegetsi bwa William Ruto. Ubwo abantu 9 baravuga ko bamaze guhitanwa, abandi 33 baza kuza gukomereka bikabije hatarwa kujya bajya mu bitaro kujya kuvurwa. Ejo nubwo habaye imyigaragambyo ngira ngo bakomeje kurwanya cyane cyangwa se William uyu Raila Odinga avuga ko izamuka ry'ibitoro cyangwa se ry'amazutu cyangwa ikomoka kuri mazutu na peteroli cyamaze kuzamuka, ndetse n'imibereho ikaba imaze gukakara cyangwa se ubuzima bukaba maze kuba ingorane kuri banaho nikora, usanga ubuzima bwabaye ikindi kibazo. Akavuga rero ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo leta cyangwa se Perezida William Ruto abe yakweguzwa. Nyuma minsi ishize twigeze kubabwira mu kiganiro twakoze hano yuko Raila Odinga yifuza ko yatangije kugira ngo abantu bandike, afunguje urubuga kugira ngo abantu biyandikishe bamagana cyangwa se bamagane uburyo William Ruto ashobora kuba yakweguzwa binyuze mu matora cyangwa se binyuze mu gusinyira bemeza ko nk'uko akundira muri Leta Zunze za Amerika kugira ngo umuntu ave ku buyobozi, usanga bashyiraho nk'uburyo abantu basinya bakabisinya ko twemeje ko runaka agomba hari umubare runaka bemeza ko uyu muntu batamutereye icyizere. So nibyo rero Raila Odinga nawe akoresha kugira ngo arebe ko yakweguza William Ruto watowe n'abaturage. Yani byandi bizwi nka impeachment byakozwe no kuri Donald Trump basaba yuko ashobora kuba yakeguzwa. Ngaye nguko namakuru akomeje kuvugwa muri Kenya. Reka tujye muri Zanzibar, mu bigo bya Zanzibar ngo uzafatwa azacibwa arenga 400,000 ku bagabo ba Zanzibar babujijwe gusuka imisatsi. Guverinoma ya Zanzibar muri Tanzania yashyizeho amabwiriza abuza abagabo n'abasore bo muri iki kirwa gusuka imisatsi yabo, ndetse itangaza ko uzabirengaho azajya acibwa miliyoni imwe y'amashiringi, no kuvuga arenga 400,000 by'amanyarwanda, cyangwa agafungwa amezi 6. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama ishinzwe umuco n'ubugeni muri Zanzibar Dr. Omar Adam yavuze ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kubungabunga umuco gakondo wo muri iki kirwa. Yavuze ko polisi izajya ifata umugabo cyangwa umusore wese usutse imisatsi uzajya usangwa kuri iki kirwa nta rengayobora ribayeho. Abashaka gusuka kubera impamvu zitandukanye bazajya basaba uruhushya ndetse bishyure miliyoni 1 y'amashiringi. Uzarenga kuri aya mabwiriza azajya hanishwa igihano cy'igifungo cy'amezi 6, acibwe amande ya miliyoni 1 y'amashiringi cyangwa ahabwe ibi bihano byombi. Ubuyobozi bw'ikirwa cya Zanzibar bwavuze ko nubwo aya mabwiriza yasohotse atari ibintu bishya kuko bigenwa n'itegeko ryashyizweho mu mwaka wa 2015 nubwo ritubahirizwa, gusa kugeza ubu ntiharatangazwa niba iki cyemezo kinareba abanyamahanga basura Zanzibar. Urumva ni icyemezo bafashe hanga kugira ngo babungabunga umuco muri Zanzibar muri biyabirwa. Ukuvuga ngo abantu ntabwo umuntu wemerewe gusuka uzabirengaho cyangwa uzanyuranye n'ayo mabwiriza yashizweho azahanishwa kuko yaba amafaranga cyangwa se aba yanafungwa ayo mezi 6. Buriya hari igihugu niyo bajya bava ngo agahugu umuco n'akandi umuco, buriya nabo
bakomeye cyane ku bintu bijyanye no kugira iki no gusuka ku bagabo. Aho usanga nyine ahandi nta kibazo biteye, ariko bo kuri bo nyine bakavuga ko umuco wabo ariko ubigena nta muntu wemerewe kuba yajya kwisukisha. Bihabanye n'umuco wabo. Reka tujye muri Uganda. Yabonanye na ku munsi w'ejo perezida w'igihugu cya Iran yari ku mugabane wa Afurika, ni narwo rugendo rwa mbere akoze kuri uyu mugabane. Akaba yarahuye rero ku munsi w'ejo na perezida William Ruto, ngiye kuvuga Uhuru Kenyatta. Nyuma yo kubonana nawe yaje kujya mu gihugu cya Uganda. Ngira ngo ni rwo ruzinduko urebye ahanini abantu bakomeje kwibaza ati uruzinduko rw'uyu muyobozi cyangwa se rw'umukuru w'igihugu ateruhatse iki. Akenshi abantu bakoze uruzinduko ahantu mu gihugu runaka usanga bahita batangira kwibaza ndetse se wa mugani n'uruzinduko ruzaza n'ibiki bidasanzwe bizaza kuvugirwamo. So niko bimeze rero. Perezida Ibrahim Raisi yaje kuba rais wa Iran. Wa Iran. Arasa mwe kumara ko babyanditse. Niko yitwa Ibrahim Raisi wa Iran. Cyangwa muri Iran. Rais wigira rais kara rais mu Giswahili. Na wayengera kamera nk'abiri mu Giswahili kwa rais wa Iran. Kandi rais wa Iran. Akaba yarakiwe na perezida Yoweri Kaguta Museveni, ndaho bagiranye n'ibiganiro. Guverinoma ya Iran yatangaje ko uruzinduko rwa perezida Raisi ku mugabane wa Afurika rugamije guteza imbere ubukungu bushingiye kuri diplomasi ndetse gushimangira imibanire ishingiye kuri politiki hagati ya Tehran na Afurika. Uruzinduko kandi rugamije gushaka isoko rya bimwe mu bicuruzwa bya Iran muri Afurika. Biteganyijwe ko perezida Raisi nyuma yo kuva muri Uganda azakomereza uruzinduko rwe i Harare, ngo ni muri Zimbabwe. Kuri wa gatatu, mbere yuko ava i Nairobi, we na perezida Ruto bitabiriye umuhango wo gusinya amasezerano y'ubufatanye hagati ya Iran na Kenya mu nzego zirimo ubuhinzi, ubworozi, umuco ndetse n'umurage, ikoranabuhanga, amakuru, uburobyi, imiturire ndetse no guteza imbere imijyi. Afurika yaherukaga gusurwa na perezida uwo ari we wese wa Iran mu myaka 11 ishize, ubwo muri 2010 Mahmoud Ahmadinejad wari perezida w'iki gihugu yasuraga ibihugu birimo Uganda. Ni Iran imaze igihe yarafatiwe ibihano biremereye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera umushinga wo gucura ibitwaro bya kirimbuzi ndetse no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro yo mu burasirazuba bwo hagati irimo wa Hezbollah. Usibye kuganira na Museveni, byitezwe ko muri Uganda perezida Raisi anaganira n'abacuruzi bahagarariye ibigo by'ubucuruzi bitandukanye ndetse n'abayobozi mu by'ubukungu bo muri Uganda na Iran. Reka tujye mu Burusiya. Nari mbonye inkuru nyine ivuga ko Wagner yashyikirije ingabo z'Uburusiya ibihumbi by'intwaro yakoreshaga. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko umutwe wa Wagner washyikirije leta ibifaru n'imbunda z'amoko atandukanye zirenga ibihumbi 200, mu gihe kandi abarwanyi b'uyu mutwe bagiye kugenzurwa n'ingabo za leta. Intwaro Wagner yarekuye zikubiyemo amagana y'ibifaru imbunda zibarirwa mu bihumbi 200 hamwe na toni 2,500 z'ibisasu biturika. Ibi bikorwa rero iki gikorwa kibarwa nko kubahiriza bimwe mu bikubiye amasezerano umuyobozi w'umutwe wa Wagner Yevgeny Prigozhin yagiranye na leta y'Uburusiya, yatumye bahagarika imyivumbagatanyo bari batangiye. Amasezerano kandi yagizwemo uruhare rukomeye na perezida w'Uburusiya Alexander Lukashenko, yasojwe no kwemeza ko Prigozhin ajyanwa muri Belarus, ariko ibinyamakuru byo mu Burusiya byemeza ko uyu mugabo agikora ingendo nyinshi hagati ya Moscow n'umujyi wa St. Petersburg. Uburusiya kandi buherutse gutangaza ko Prigozhin yahuye na perezida Vladimir Putin tariki 27 Kamena 2023, iminsi 2 gusa bivuzwe ko yajyanywe muri Belarus. The Guardian yanditse ko abarwanyi ba Wagner n'uyu musirikare bakiri mu bice by'Uburusiya byigaruriye muri Ukraine, ndetse abenshi mu basirikare bakuru bayo barahiye ko batazasinya amasezerano abinjiza mu gisirikare cya leta. Umwe mu bari abarwanyi witabira ku izina rya Zombie ku itumanaho rya radiyo zabo yavuze ko abantu bose badashyigikiye ko ibyo kwinjizwa muri icyo gisirikare.
ati bivuze ko ndi muri Wagner hamwe n'abarwanyi banjye cyangwa se nzajye mu kiruhuko njye nirirwa nirebera televiziyo kandi buri wese iyi niyo myumvire afite. Kugeza ubu ngubu nta makuru nyayo y'aho umuyobozi wa Wagner aherereye, gusa abayobozi b'Uburusiya bakomeza kwemeza ko ibyo koherezwa mu Burusiya ari byo bifite agaciro kuruta ibindi. Urabona ibifaru n'ibindi byose bavuze ati reka tubiripotinga cyangwa se tubitange hanyuma turebe ko twasubizwa mu ngabo z'igihugu cyangwa se mu ngabo za leta. Ngayo nguko nyine ni ibibera mu Burusiya ndetse na bifitanye isano na Belarus nyine. Reka dusoreze aha ngaha dushimira abantu bose bafashe umwanya wabo bagakurikirana ikiganiro cy'uyu munsi Isanzure, ndetse namwe mutwereka ko mudukurikira buri munsi mutanga komanteri ku biganiro byose bitambuka ngaha muri ab'agaciro. Ikindi mudufashe mujye mukora share mu bisangize n'abandi kugira ngo bibashe kugera kure n'abandi babe informe bamenye amakuru agezweho. Yani byiza cyane. Nitwa Nebonjo David, anye twakaba John. Andi makuru ni mu masaha ari imbere.